göründün bana. Şu çağda şu ay gözlerim nere göründün bana. Annemin aybaşı, adım çaydım denizde, ay bulutla girgende, aylanır mal bensizce, ay bulutla girgende, aylanır mal bensizce.
Şairni юбилей акшамы Ерчі Қазақны яратучылығыны ахамиятлы матнасы, уну халқны ва саулай Дағыстанны яшауына бирде сөмежегін испатлай туруп, бізден өтесіз бай тілебіз, адабиятыбыз, тарихибіз, өзлер булан өктен болма толы ықтиярыбыз бар адамларыбыз барын гертилеген, инче санятны ва поэзияны герти байрамына айланны.